Ngenhliziyo emnene ngibingelela abantu konke amagumbi amanamhlaba ngisithi baphile, nabasezibhedlela mabaphile, nabagulayo belele emakhaya ngithi mabaphile. Njengomelaphi onabantu enhliziyweni, umelaphi othanda abantu, leso yisintu sami engakhula ngaso, ngizoqhubeka futhi ngikhula ngaso. Ngizoke ngithathe nje abantu abahlanu, 5. Ngizothatha nje abantu abahlanu, 5. Othi cha mina mkhulu sengisokole kakhulu, nemali yokulashwa anginayo, nemali yokuya ebantwini anginayo. Only 5 engizobathatha. Besho bethi hayi mkhulu, ngikhona mina. Ngimnikeze into yokuphila, nginikeze into yokuphila mahhala, ngikunikeze ngenhliziyo yami yonke nangesintu sami engivele ngasinikezwa. Uhambe nawe uyephila njengabanye abantu. Uzothi-ke lapho mangabe izinto sezihamba kahle, ubuye uzongibonga, uzosho ukuthi hayi mkhulu ngiyabonga. Abangu-5, first come first served. Ehambela muva ibanjwa yizinja. Xhumane nami ku-083 2066 954. Ngizokunikeza into yokuphila mhlobo wami, ungazange ukhiphe yona i-R1. Uzothi-ke lapho mangabe suku-right, ubusubuya-ke kimina, uzothi hayi mkhulu ngiyabonga, umsebenzi ngiwubonile. Ungayisabi ukuthi mhlambe kukhona into ezovela kuwe embi. Lokho ngokwenza ngoba idlozi lami nasemandulo babekwenza lapho eliphuma khona, lapho abadala babeyilabo besebenza ngalo. Babasiza abantu, umuntu angazange ekhiphe imbadalo. Ngiyathatha abahlanu kuphela, 5. Xhumane nami 083 2066 954. Ngizokunikeza into yokuphila mhlobo wami, ungayisabi ukuthi mhlambe into enobungozi, ayisonto enobungozi. Ngikhona 083 2066 954. Uzothi mangabe sebephelele abahlanu, first come first served, kulaba abayi-5, bese ngithatha abanye abambalwa abangeke bafike na-10 for only Saturday 21 December ne-22 December on Sunday, ne-23 December Monday. Bathathe abambalwanyana. Umuntu asho ukuthi hayi mina mkhulu ngiphethe u-2000, ngifuna usizo le mali esheshayo, nangu engiphetheyo, ngicela ungisize mkhulu, ngiphethe 2000, ngikuyenzele imali yakho ye-overnight, uhambe uyophila nabantwana. Kathi-ke uze ungangikhohlwa mangabe ususizakele, ubuye futhi uzongibonga mathupha. Yabonga abantu bakithi, nginalo ithemba kuyezwakala engikushoyo. Lokho ngikusho first come first served. Abahlanu abamahhala, first come first served. Angifuni ukuze umuntu esesithi hayi mina mkhulu ngasalele emuva ividiyo ngiyibone sokudlule izinsuku, ngabe usabafuna abantu abangu-5 yini ozobasiza mahhala, ngabe usabafuna yini abantu ozobasiza ngo-2000 imali esheshayo, overnight, imali overnight, ukuthola imali ngobusuku obodwa, ngikusize mhlobo wami ukwazi ukuhamba ephila nengane. Ungangikhohlwa mangabe ususizakele, ngoba kunabanye abathi bangabe besizakele uthola umuntu sehamba setanasa, kade akakuvele kuzolunga, akakuzovela kuzoba kuhle empilweni yami. Mawuzidwaza ukuthi nguloyo muntu, uvele uphume kimi, ungasondeli duze nami. Ngisiza abantu abavuthiwe emqondweni, abantu abayaziyo into abayifunayo empilweni zabo. Ngiyabonga abantu bakithi, ngithi philani konke amagumbi amanamhlaba. Dlozi khulu 083 2066 954.
amaphasela namaphasela abantu angaqeda ukuwathumela. Sizoqhubeka futhi ngomsombuluko siwathumele abuye amaphaseli wenu umsombuluko oyi-23 zikaDisemba abamaphaseli wabo. Ngikhuluma abamaphaseli abo, ngikhuluma laba aba-order ibutho lemali, abafuna ukuyazenzela ibutho lemali. Ibutho lemali likhona lingu-4.5 abantu bakithi inkanyiso yalo. So labo abanye engakwazanga bathumela ngomhla ka-23 Disemba ngomsombuluko, izolithola iphasela zenu zizobuya. Ngisithi philani ngozehlisayo, indoda engaziphakamisiyo, indoda ekwaziyo ukumhlonipha omunye umuntu ngaso sonke isikhathi.